Pasti dengan masa Wala ini tutto hubungan Dai kosan bermain Toma Elari tolong Pato bitawi Oke, nak mulai deh, Be. Baca, baca. Siap-siap Karang Taruna Padang Hanopan dan Muara Sitio-tio. Mari sida. Siap-siap Karang Taruna ya. Epatson. Di lereng tuh hilangan nih lereng.
amang bupati dot inang bupati so niya kakaprastab na marami sila na rombongan naro ditikyon nalaw man dapat kami ini padang persadanon marjok niro situtuduhan harana siap do amang bupati membensada program ima pentas seni di padang persadanon mulai do marnengo tiba amang ada juga ada songonon tapi yang baru pada tikina do waktuna marjok niroa tiga sudena khususnya ruang rakyat di padang persadanon jadi di haroron yang mangun macai berkesan do hamilala sayang iya mah tua kari na mangihut lam dikampay tua taha horasan diamang songo ini di pamatang songo ini nang di pemikirion aco tua kari na mangihut murmar job ni rohita dia kapar zota dia mua magnami dot hami masyarakat jadi di bakasan ni sudena bahadu amang nagit sifat orang sekolah nami tua munu akan dari roha nami terlumo bimaya di pembangunan di desa Padang Persadanon harana ang gunung maju atong Padang Persadanon amu memang tentu marjom niroha jadi di bakasan ni hambi palalu majolo songon ngig na diroha nami ato nagsingongo di bakasan ni po tukol di batang adol ato songon na idohi sa tulus bertua jangan nasakap niroha nami saud tulus di parohon amang bupati doot iolowi bisona dong konsep nami amang ima mengenai pengadaan satu unit 2 unit mesin hand traktor kurasa anggona waruan namang ditiki parsuatan na siya mo ma madung hami patol kason tutuhe madung adongon o dirohan niya amang cuman hon pelaksanaan na noma jadi pos dirohan nami amang disi napaduahon pengadaan 2 unit mesin pemipil jagung o amang pos dirohan nami napatuluhon pemberian ternak termasuk may babi napapatkon pemberian ternak itik dos songon na ulo nakin dia karena salpu madung hami patol hasotwa jadi hami selalu do marpaite di haroronion napalimahon pembangunan jalan usaha tani 1000 meter maksudnya di si Acuria ringgas rohani akka masyarakati nalahon maroban hasil ni pertanian ini mudah suadong datong amang dalan tu si hola na makarijo may ibang ko na maroban nadong gogobe jadi pos na rohan namin amang di si laing diletor rohani amang ma o nalahon mambipinon asong iya sa tulus niyan na disakap ni roha na moronom pembangunan jalan siya mama ope madung di pasang niyan madung dioloy ka amang namin na salpi tapi tanggung dobe jadi posro nami unang menyatakan tapi ko saut sa tujuan at so dapat ni jarahan tarida na luluan nomor 7 sekolah SD Padang Persadanon memang macairas doroha amang tapi di bakasan ni tenaga pengajar holan 2 do guru tambah ni sada guru kepala naum PNS balik ko ni guru honor do amang jadi kami kalalahon do to hina loja dot binatekum ni akka na guru honori ang gosongan hami elik saluk mahami atong amak tuwalay Toto he amang bupati eleksyon nido mengorban terus kala ini. Toto tuar yang mangyut lek adong do harapan. Aswang yan ulang bay asing sendongan na nabe si sarupa man yan. Oh, tingkatan na.
songoni mea songon usul dohot pangiduan nami tu amang bupati. Jadi kami sangat marjom niroha do mapiga-piga noli marsuo hitamang umumna di luar Cilatom jala di parsuoni amang toktong do berkesan dan berkesan. Jadi berkesan yon kami umumna masyarakat Padang Persadaran mangidoho tutuhata doho tu amang bupati acuang iya nihan amang bupati torang belum bertobing terus menjadi bupati nami Tapan Utara. Tuk sosadia amang pangiduan nami yon saya ditangi tuhata diolo tuhata horas madamang doda inang daro horas kami masyarakat Padang Persadaran songoni mamang sahana jalan di bakasan nyo namang kami pasama konsep namin pangiduan namin tu amang aco nang adong atong nalupa lolos jadi malunok sa ato amang totu sa tulus may imay dirohan namin. Marto Basri teh, nepa sabe usul-usul pembangunan Pak Bupati. Unang lupa lolos teh. Uduk di sondo kami amang aka nalipin munu masyarakat munu nalaw pasahat konsen mata ulang lingit kamu amang mutuna tapi jakit hamu amang lungun nami masyarakat Padang Persadaran si Manjujung di baicong ni ditong amang manugma jadi son kami pasado pici pertuaan saya mertua ma amang kuari na mangiw Matutu di benda amang musik. Jadi di hamu natuatuai di Yamata Raja inata Soripada Raja dohamu napa satu nih Soripada dohamu napa sahaton Raja donang amang bupati nama Jalui Soripada donang inang bupati nama Jalui obar tuak kabudan ya Raja pasaton nih Pak Bupati dengan obar tu si ibe las maruhamuna tuk songod dia pe bentuk nate baik kamu musiknya mak promosi nami Mas Roma atau kita kayak sekali gorengan panjongan Pak Bupati. Hirai si buroi, mutasi buroi, di siro palonyo pui, sisi sayang pandai. Afrika rasa bergoncang jangan ragu dan jangan bimbang itu lagu selayang pandang menyelingkar
lagu selayan pada. Dari mana datangnya cinta, dari mana datangnya cinta, dari lama tak turun ke hati, dari lama tak turun ke hati. Layang-layang selayan pada, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayan pada. Buat apa berkain batik, buat apa berbicara kalau tidak dari hatinya. Layang-layang selayan pada, hati di dalam rasa bergoncang. Diriku anak
Panggi na pinaribot na liat na lulu satokin tabigi maju kata bimbingan arahan na pinasahat ni Bapak Bupati Tuhita asangget di bohal dihita nama kahei semangata membangun ta panuli taron di bidang tugas ta masing-masing. Alani kita sambut Pak Bupati martoba Tuhita. Baik, alai mau punya maret de Pak Bupati menghibur kita teh. Setuju kita kamang. Pas yo setuju mauna. Setuju teh. Baik, dengan hormat kami undang Bapak Bupati. Horas mulai nanti terpuji Tuhata ala toktong di bagasan naik pasok kita saat di Boronginon macela rohanami maria-ria hita di sihol ni rohanami di pas sakadamang dok daina kuberi kami ria reta jalaminar dohamu majakon aroronami lausido di pasatamu nakit tuhami borasi beritodi sohoni muse di pasat tamu tuhami topi hatubangan di pasat tamu tuhami ulus mangulusi badan nami mai lau makubes ya kanarikot di bona pasogit dapan ulu tarong alani mau lihat ma dia kadamang dohok dainang jala sepatulus Tuhan masudi akan atas akabi robe itu akadik kinanengro lasrohatta di Boronginon rakdohita do wakilta nataha holongi disodo amata poltak pakpahan martobat jahita dunesida disodo amata toman beligi silitonga martobat kita laus disodo amata sihar tabunan natulun anggota DPRD Tapanuli Utara marasal siang pangaribuanon macai holong rohana tu hutatau budak kiap kepedulian naside jok do ditaringot dihalakona kabembangunan tu pangaribuanon khususnya di Silatong secara khusus muse di Padang Persadanon alani dak salah pilih tidak isi mudah-mudahan to katikinan yang roh hok musenyan nasida mulu buta pilih amat bupati 2 periode nasida boy muse 2 periode nanang roh alani tatanya kom alam betul-betul tulus do rohana sini disodo muspika amat camat kapolsek dan ramil asalilingon mangalian roh dot pikirana tu kecamatan Pangaribuano moliate ma dinaside laus disodo kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala sekretaris dinas, songoni muse pengurus PKK disodo sudi, wartawan disodo tong do aka paborong, dengan bida para kantor bupati tu barang siap domang Boronginon, tu barang persada. Bida mau lihat oh sudah alani sedani rohatar alani ada orang usul torosok kami padohan nami ubat kami maju sada ayat lao memotivasi kita asahit kita mula-mula musik Di
masih mau dulu. Alaholan di bagasan sadani roha dohita boy membangun padang persadanon, boy membangun luas silatomon, unang arong biak perbulat-bulatan, unang arong biak perbuturan, sada songod dayo naik, asa unang merdua songod dayo tua. Balonga sada hita saunari huberi kami macailas rohanan. Terharu kami doa mata liberdi di sada di rohata ala memang sonau patol hasami nakin ikon na sada do hita boy mula-ulaun boy mabangun bona basogito mangakat rap tugijang manibung rap tudo ala lima ya kadamang dohok dainang amat kepala desa, do biga-biga son kepala desa. Soalnya amat kepala desa padang persediaan betul-betul tak salah tudu akadamang dohok dainang tak salah pilih tamu di kepala desa tau. Tuhami pinajujutan mari semis amangon. Lau menaringot ya kebimbangunan di hutan tau. Alani mauliati ma dia mangkadis terus mau mangalian roa dot pikiran ala perhubes luhida kami perhubes di tingkat 2 damang perhubes di desa nama kubasa kena rekod di masyarakat desa betulnya mang wingot tahun 1922 ajut juta tuson dalam kami sendiri do na membangun persikolan na di Siomau. Mulu na beruon, adang buru pe mobil.
Manlering kok tahun 1922 boy takas do boy jale lausido jadi kusadik ini au memulai jale konau do mengakhiri asa dengan persekolahan SD Nadisio Mauman lausido muse 3 tahun nasalpu kita merpu muison amar gotong royong tau pikir teh 2000 welu di teh 2000 sia puasa sayro amat tabupati tu desa-desa nah tahun ini marborong itu hami do rombongan do aka ibu-ibu di Moratolan puasa bola marborong ini amat tabupati si ala ni sihol ni rohanan songoni do nang di luar tasauna di padang persedianon di sihol ni rohanami buita baju pangbuhi buita masirarian aka haru nariko dihita so na pinatol nasmona nakin ala memang ido tugas nami ido pakubesion nami ama nariko dihita nah ala ni ido ya kadamang dohok deina on 2 tahun tano kanado tano naminiahan puasa ala pada umum sesuaian tubuh do dinggen atabereng silalapi padang digerekawi oleh tapatikon atur tubuh namanya mana buseng giceng mana buseng turu ay dabuk belum gerkau dabuk ubina gusidoka alai mulu ke bilau lu hita tu pasar pengeribuan orang mangalak belum gerkau mau betibbe ikon na mangale heben go hita tuonan merhide kena daulai ay di hamiana mga serong go biak ka amay nama bulok kutiki magudak kutu labo ala yang go di berek persedeno dangarong beray na nga de arong kumi hiru itu tapu para yang tinggi time is money waktu itu adalah uang heben gue tiki boy itu labuk boy alay-alay manaduk saya mula-uleo terbotari sagalas 2 galas 2 hiboy ma ada nak sepi mebu arah inanok tu inatay jeu asing musi pitu ni jeu ikurtu ki bilau tu sampingan ayah lakan de maca itu uang tangadong na boy mepengu kita molosohi ka diri liko kita kami sa pamarita olan mafasilitasi do mangurubi ana boy urupan namin lanon namin bibit jetor jalan usaha tani ido alay seyang ko pau seyang molosotikos panukusan na mariswang boy suri molo nang girahi na mangula iko na kerja keras lo hita asa nabo akapangabahan nabo akabersaulian dali do sita-sita ni rohanami nang do inata buhaman yan asa hita asa nako akapangabahan di wele-hele do akapangarato asa dibayan usaha di hitaw rodo amat tahu tahayan perpakabar dibayan di son di Tapanuli Utara pabrik tapioka pabrik ni gerkau kausuan gerkau ubi lokal do ubi racun jala huboto rodo di son sitapu bolon mabayan ubi racun hubain olan 1 kilo do dapot gagal Jairak boy pas ubi racun di hitaon gero na boy ubi lokalido usuan ubi lokal dapot turo sa batang hasilnya 15 kilo 15 kilo noang rata-rata heli 700 rupiah
Rp700 molo sabarang asal dia perdi bello kai boto rai takas beliau manai budi apa ay pertanyaan sahektar 3 batang kita arong ko 10.000 batang kurang mas 15 kilo sa batang 10 kilo bisa batang berarti 10 kali 10 100 ton 100 ton lebih 3.000 kilo ini 100.000 kilo nah hudok di si etongan ini mah kita 100.000 kilo heli Rp700 heli menang itu oma tanam-tanaman na tahabating on tolutero ipo to amang tolute tanam tikir tamu arak perlu iso balagjoano tahabating si kumuak pe mutulot iso ada dito manok si kumuang dah alam anak ko may maksud to di mauli ni mo na basog ito ol dan orang di sini lagi kita nama olo ita memule pasti do arong akapat daram hami bela non nabi bibi gerkau mana ngabibitnya mana boy benon nani lau pai catok kita jadi do dia kadamang do dainan ido dihirim perbuai ni perpunguat tahun lam hicat tidak mulau-ulaun lam sede kita nang tok katiki nanay di kesempatan odo hono kudo muliati tu kadamang do tulena di holong rohamu tuhami songon perhubes sami di Tapanuli Utara ketika dong pesta demokrasi pilkada pemilihan bupati hampir sudah rohamu masyarakat ni padang persadanon mendukung memilih bupati tak gabi boy menguruti pakubasyon nami di periode na berdua hono alani mau lihat mah dia kadamang dohok dainang tatangnya koma mau boy rupi bupati tak menguruti pakubasyon na sesuai peraturan terconot taruh asa terus akap pembangunan tuakatiki nanengro alai saya rongdoi dia kadamang dohok dainang naro holong merbabuet asa manat jala-jagahi tadi si unang ma tapili na sudadad tapili ma pemimpita na olo mangalian rohana turaya na tapili ma pemimpita na puro rakyat na olo mangalian rohana tu para petani asa boy berkelanjutan akka pembangunan Aupos doro aku dia kadamang dok dainang di pernyataan sikap na pinasaat muna tuhami na saudut sedela dohita lau makubesi menguduti akka pakubesiyon na rekod di Tapanuli Utara khususnya di Padang Persadanon kami pi rodok di hami sugu heruan manisi hamuna asanggiat lanjut akka pembangunan tuak katiki nanang alani mau lihat mah dia kadamang dohok daida nakin adong obat pangiduan jalaun akan wajar do taringot tami do perdipeloka perkeuangan do perbepida burju-burjune rakyat tau kabibai burju-burjune berperang persadanon dan akan muluk-muluk di bangido dan naso terdungdung tabangi kolan lauki butuh hatar mesin jetor mesin pemibil jagung jalan usaha tani jalan sioma-oma asai diuduti itu dayati jadi molo dalanon diskusi amiraking do DPRD molo dalanon pos marohamuna tapi aku bideleno
alai ikut laos hita do mangarawat dah adira mono subbe pare dia tok debetio ade dulu nak saya berburi ayo loro songoni saya berburi de lero gebiotik nah de pos loro aku dia kanamang do kaidan mono tebang utele nonan non boima lam semangat kita mula-mula songoni dalam usaha tani anon turun ma pertanian dia dalam usaha tani nerok moteng lagi dulu disurvei ma alepos marwamu jalan usaha tani ope tebe mupi sesuai dengan panggilan muna ada baru jetor 2 mesin pemimpin jagung 2 ada yang mulai seri-seri aja Iro, oke. Jadi sebetulnya nang apa lah yang kami merjanji alai ujuk naido, kenyataan naido, alainya apalah besok kita pajumpang matani doton batu bangi dua tai, kalau tuh pesu dua pinomak sere nasi menyeli. Atau lu ada? Saranai, taringot tu guru. Ya ado huangkat TKS. Pajumpa kami di Sedia Duet di harangan dong. Adong obat nomor baju. Sediamu ituan kebetulan setarne pos warni di show dia di coating ala ni dauni hutao jala jonok ala ni tibona ilok naside ay duhi 2 tahun ay hola 1,000 nai nama ongkos asasahat tu surgui na naside ima ala ni tibona ala ni dona jay udok arula mo idok TKS tenaga sukarela abiga tao ko arong na 4 tahun arong na 5 tahun atau sone Roma to kato Roma dia kasongono do siang katon asal gabi TKS halakon tenaga sukarela bidan arong neguru kudo roa mutukator minggu naro Roma tukator itor hulema surat keputusan SK mengangkat halakon gabi honor ni bimde noai halakon agabi pegawai degree sedikini jadi ope dia kadamang dok nang aupe na mga zarom manyan nang mga diom manyan gabi menguduti pekubesyon na di Barsikolano tanya koma Amanda tanya koma adong dia huaso asa boy berjuang kodet dan lagi asa gabi pegawai negeri ada Amanda songoni pinahlubu ade pinahlubu do idi sebetulnya kan terlebat kita basumpang pa namin ko sal pabagi yung pinahlubu sampai 1,000 ekor 1,000 tayo peternakan 1,000 ekor tuaka kelompok oh gratis do taksi baulag so di idi ubaliad do idi asal maolo mula-uleo alayolo do ibena sorong rohana mar pinahlubu isalu pinahlubu tamat tabupati pemododok matutu pinahlubu ola ro amang boruna itor ditsikusi pinahlubu na berjolo rohano niat aronggo rohana mar pinahan baru taliamma aronggo rohana meritik taliamma niat do kemauan ido berjulu baru be hadanga baru be dahana pakan ternak dungadong nau baton apoy mo manon pinahlubu nah lain nak pesongoni amang pos marohamuna nakinga biga na ujaji honi na jadi main moloon idik do ternakon upaya hope molutuk pesuboy saunari ba tu tahun naro ada mangda martoba juita jusido dari ma ya kada bang do dai nak kami pos rohana kami
nasa urdo tita mabangun kutat taon ay dok kabaladi sa nakining dong merdeka republik odo piamat Bupati Murung marborongin di desa telai do ham yamang tu desa do ham jala odo luar negeri nami odo lasni rohanami boy pajupang boy kita asal masadah kita sudin dari mauliate mah di perpunguata Boronginom saya dipatulus tua ma akan atas kami dope dokatiki nanang roh oras ada tadi kata-kata jatuh. Macam-macam satu parodia nanti Dusun Bayan luar biasa. Husi Poman.
hubungan na ring ganon ikut terus nota asa ang giat misalnya aka pembangunan dohok na ta cita-citahon boy terwujud didik Nanenggro molo huida Mang Bupati pendekatannya hampir serupa dohuida dohot Jokowi tak pula nama buat warna awal kebetulan Hiaro hama kata itu Jokowi kebetulan sama-sama dari PDIP tak pula nama lelucon itu nasida luasa sampai dohot nasida boy pemenang pilkada Solo 90%. Soalnya metodenya setiap malam saya dengan wakil mengunjungi warga naik sepeda motor ini sampai wali kota terbaik Iwan pendekatan na sarupa adong dimain amang bupati itu kita jala adong na hampir sama museo Idam Samawi Bupati Bantul sering marborongin sampai tu kaki Gunung Kidul pada periode ketiga tidak bisa lagi mencalonkan bupati jelo imana mak dihamuna haholongi terus kamu mak pembangunan no jala dak pola intervensi kamu dak pola caloton mang naise sianau inna nasida Idam Samawi alai di desa masyarakat ma Pak Idam Samawi asarok calonna berarong becalok binna satu hari menjelang pendaftaran terakhir demonstrasi masyarakat tujabuna asari luas ibui istri nagabe calon Bupati Bantul barang oleh mana iba emma songono mbik sa guguguna tujuloni deunai sampai dang boy bonum abis pinggolna haluar mai bana anggo songoni bawa waktu ma ibu bunaun ninna terakhir didaftarkan di KPU menang 60% dan nama dokter demo nahu tahun dah songoni dah tapi ada gambaran pendekatan artinya maberek siani bahwa ke depan kita akan memilih yang kita kenal unang manuver kucing dalam karung orang ala mewah mobil lah manis harana udah kepengna itu tergiur kita mari kita belajar dari pengalaman nah gunang naki pesan-pesan nak kining dibain amang bupati asa bekerja keras kita lau membangun diri tak sendiri sadarion mau udah tugas ala 2 bulan lewat tim warga Wadison bibit okulasi pa itu habis terok saya mau takut kan baru dimulai pagi bisa berkerasa jalan pas musero lu udah sudah kan mau lihat mari Tuhan jadi anggia mah mau mulus raja tu utadiba Roma akka raja sinom muse Roma akka persaulian bekerja keras mahita lalu membangun derita mudah-mudahan Tuhan memberkati kita sudina horas mahita seruna butima yes. Mana temah dia mata anggota
Jadi Dr. Rizka